yasamu akwaba ya bronya na eba no bronya na eboba no bronya is coming first rock about this time we mu see asem from ana ebo no see say from ana onti o chairman onti bronya na so afa ne ho adwen nyasam keto akra mu akwaba keju na nkasa ne Erica see du buadi now you better say there fi Africa na fi ya na fi baba fi be hede ekoso fi na akopie mo e wo Nigeria moto mu ba bia player ba ko na e kana sem wi ase de anu e careful bia fan say wo office kra na say bia obeye office yi a e careful san say de o ye yi na bia na yi ne say wadwuma no say wadwuma ho hye den hia waso betuma hye papa say ono bo no a wo bo no club no e pani ba no ne twempena ye kachira kwenti na kpa e ka no me ka sa ka na wate ase na ka no na firi asemu aba boy so team idi oka wo so akonyem president akwa so timi ne nyadwuma biom team ne nyadwuma biom na sana o pam na fikra budi mai ayo so tro bi akwa ne di ye no the president so akwa kakra akwa so tro de ka bia o under so tro no ti o be bono se ase panin so be to twede a won hye dan do jo ne ti kwaje me no kasa kwa afuna chia kokra twa stop it na okoko ball na se kokko hwe ayimu so mo ye training no na president ne ba no be nam training as so the chess bi ba sa kwa o ye training na nani wom o hwa so mo ball the president na shikra so we do ba se be she goals so she goals too pe park is want to be she go o ko fa kire wa akoko yinim ne ba ase ko boba akokura ka ho matim ne boka kura asa akwate chairman na eka na asem say owu ko ba biemu a no e boro a team no president ba on fa biemu on fa biemu ze pani so hwe sura ko no ntimi mo ne back che na ko Nigeria sa je ba bi ko bo Slovenia asa na make Nigeria ni ko bo Slovenia ana me se ka mo ntwe ne mra fo me hwe nanim mo amon nanim sie wabodi se de mahu ya za national team kura obo bi pen na mo de hey boy, my member Fiena, member the Black Queens of Ghana. He said, I'm not the Huapaso. Yes, I'm got 10 matches unbeaten. Go back open the Tom at them. And he said, no, I'm going back here. I'm going to book and we share one. But you qualify, you're qualified. But the highlight of your qualification, and Nora Hoptel, and you're not coming in say Ghana coach Nora. Say, hey, Chama, yeah. Oh! Qualification back qualify Yamami 2 by 3 minutes. Abai! Ya share mami suma mao. Yes, no pay kwa okususu. Ya pata mami bia. Hey! Nora, press conference. Nora, how did you see the game? The game. It was a game. Just say obona ni nani so. Me say Nora say gang na wani nyane. What ya pata? Ozo, ni place ni kwensu ye. And the business Nora, none na wusu. Just say, ni chi 3 bia wate. O say akama kuma, say ni chief fante. Akama kuma. Hey, Nora ati chi. Akama kuma. O say akama kuma. Tibi no, yes wo suit na ni na ta pipi kokko. Oh, Nora. Tie omba che say na be ko hye omo ko 2 airport. Say assistant coach timi ye wa 2 say Chelsea a. O kai say Spain president FA president they quite the same time and watch no. Oh, they out to Ghana na ye coach Obano why na 2-3 minutes. Hey! Ghana high and far nya step send go for na fan World Cup ma ye yina fi FA president akunya no so. Atu keke ze papa ye atu bia keke. Ti me no ka se no right wa yi bia na ye ji kakra de akoma Nora. Se na ba na akoma beto no yam. Ti mo fam me so. Aho na me fam Nora na Nora su na ra ho. Say wa ye mo e ba se ke so ye emotional. Wamona kind in 30 days then kwala bremu a small boy be man a broken heart. Ti Ghana, here we come. Yeah, ba Afcon, ye ba GD or Nora say ye be kwa GD ni say o susanya there. Na so manche meje mu dia ma I'm not sure ba na what was so e dia ma.